El objetivo del proyecto europeo MyDigiCup es tratar de fomentar el emprendimiento sociocooperativo en el contexto de la educación superior. 6 socios a nivel europeo han estado trabajando en el desarrollo de, por un lado, una plataforma interactiva que contiene distintos itinerarios personalizables para alumnado de la educación superior y, por otro lado, unas guías que permitirían al profesorado universitario fomentar este tipo de visión alternativa al emprendimiento en las aulas universitarias. This was a very nice project. We started the project in a difficult time during the pandemic. Each one of us tried to make some micro experiments in our own universities to see how this project would fit in our cultural and national environments. And I'm happy that not because this is the ending of the project, but because we already started to discuss opportunities and I would say ways to continue this project in other projects in the future. Multiplier Events honen helburua da apur bat proiektuan zehar egindako lana gizarteratzeko lehenengo pausua emotea, ez? Orduan, gaur hemen egin duguna izan da alde batetik, marko orokor bat jarri proiektuari, beste alde batetik ikusi, ez? Zer egin da, intellectual output joan dien garatzen proiektuan zehar, eta unibertsitate bakoitzak esperientzia hori nola aplikatu dauen bere testu inguruan. Gainera izan da espazio bat, bide bat partekatzeko egindako lana adituekin, eta adibidez Espainiako Ministeritzako Unibertsitate Ministroa eduki dugu gure artean, baita be ikasleekin eta baita be onduan edukitzen ditugun beste erakunde batzukin be bai.